Малку фалеше, но нема финалеве. Според тебе, što nedostajuje u ovoj nadprevar? Pa evo, prije svega mislim da je odlučilo, ne sjećam se dobro, ali je tu pred kraj utakmice oko 50 minuta gdje smo imali igrača više. Vesper je napravio seriju 3-0 i odvojio se na 3 razlike. Nije bilo vremena poslije za stići. Mislim da je to presudilo u utakmicu u kojoj, rekao bi, puno grešaka, puno uspona padova, mi, oni, tako da sve u svemu kažem, borili smo se, ali eto, mislim da u određenim trenucima već smo pokazao stabilnost veću nego mi, eto, tako bih rekao da to je presudilo. Арпад Штирбек немаше добра сезона, но почетокот на овој надпревар изгледаше феноменално. Ве изненади ли тоа? Pa ne, to je Arpad Šterbik. Pokazao je bezbroj puta da je velik i u ovakvim utakmicama možda ne brani ništa cijelu sezonu, ali dođe tu obrani sve, tako da to je u biti ta veličina njegova sa sportske strane koja stvarno dugi niz godina traje i stvarno je jedan od najvećih, ako možda ne i najveći golmana. Evo što je danas pokazao, žao mi što se ozlijedio, ali eto, to je sport, tako da želimo sve najbolje prije svega. Вардар Барселона следно полуфинале, ќе го гледаш како навијач или како љубител на ракометот? Dobro prašanje u svakom slučaju, ali očekujem utakmicu, rekao bi kao mi, neku tvrdu, ne očekujem da će biti neki velika razlika među ekipa. Evo, do sad Barca je pokazala, ajmo reći, rekao bi najbolji rukomet u ovom trenutku, ali mislim da to na ovom Final Fouru ne mora ništa značiti. Drago mi je zbog Vardara, naravno, šta je tu. Mislim da su odigrali fantastičnu sezonu, malo tko je očekivao da će oni biti tu, tako da evo, ja im želim sve najbolje, pa evo, nek bolji pobjedi. Hvala vam.